Saltiki Saliou Ndiaye, saltiki de la nouvelle génération. Voilà, Ndiaye, lam tan Saliou Ndiaye ko bugna gata wax mama berka acha Saliou Ndiaye bismillah. Manam as numero kono pan 2024 ten commencé o pan waaw manam koy wo tarafo kino hano ko refa kun sangola ref ke ando naye ka dey wa manam wo ko leyano koy wala ngiro leyano koy fagun fak sipa asam sipa mbela ka jaw fo mam sipa ten tubaab tamit aussi coole may ngor ko coowo gole manam ha do no coolene fo coolene kete coowo nga fagun fak fandi ndax jega ten difficulté wala jegro ten difficulté ina coowo ma ko fa wala de la ni jaar na ba de ni dara ay ngor fi ndal machallah la ni ta sa ko mu rebe la da na xam son trop ya wala ma ci tunjam ngolo ne ne ngolo ne ko mu rebe ka ko ko de woni fi do machallah ma trop Saltiki Saliou ingarangayo meni inga khayne tale saltiki jamane ndiki atang konde bondom afela fele na mo ñew ta kaga fukki andone xane malade bes nu mo jego malade ne andone ye amo jangi sonil no malade bo wekkino wala bes nu mo jego xane no na andone fana bo yegno xey fe journée ke jegate contact carrément bo fi no ko bes la ni dala bes zodi mat hein bes la ni dala bes la ni ka son la ma trop surtout sam bu jaga jura de dala ci san su mo ko ko of kay ni jaga yo na den dal ga son la ma trop mo tan kana da kay am daga da tida inshallah sunna mo trop am de dal yo bale manam den kam ga mo fa den ni ciosan ni abu ga mo fa den da waye ta dal la batna tan no tida waye jira nga ci lo mo da ba tabati daga da manam malade no et ngo soni ngo walu pan manam agar ndax wala soit ka ma fedal wala ka jirbo yebe o xeyke mom waga sax o pare mi def ko baro ka mo ci lo mo fi am ajira mi dilla na fami do made do la mo do na mo fi dal ci de mom fele dara bo ne ka to de am jaajar rek am de da koy sante yalla am mo adam am dara na mat alhamdulillah mo de fele dal tax mais mais taraf na coono ne wañ wa coono ne vraiment wañ wa di ka wañ wa di rek ngi wa yam kelo mom ba ge wat lolu dimba wol mom ka de wa mais mo may xani o gartan ne wax ane ka sonde manam na jëflante ako yaani wa sonde na mom tamba bagas ke di jan fi ando tan di na bagas ka lo yengala xamuten ala ko ma sax na ngaño afi ena ala mo fa daga mo na sa ka ala ngale tinam le wa dangan boni da do nay ni fop na yo ga maga ana fa ke oruna o yen kam mo fotan kan tan na o gisa den fin bota wero tibi indi den o usu kan no tamat parce que fait de ma fille moki ala kim sa no kam intagal dakar ho tam ngari sa la su no tan tawat no la ni fop fop wat ka dale ga la mutum fait de fa machallah tawat asama ma koy walu wi anona e kambida challenge do challenge la fonya den ina mi da challenge to challenge la fonya den wala ga de mo fa am ko jama ya kam armel dama ya kam armel mo bata bo wat bo fa da kam armel ke jape o japa ga bo wala wa in wa dangan ati bo no yo wala ga wa de challenge machallah may daga machallah wala ga mo bere ma ga kom tanati machallah manam hani la nga e pan nga e hani sipan do wagiro ga holu est ce que ne rebe risque sipan to wagiro ga holu ma to asmoni ya wa kesoti ya mo biya na tigga diran machallah to won do ban ci o mar elami wa manam hani ko anu ne ka petire la place garna wo dar fi jafe manam na fi ka fotan a place wala place wala place na fi wala place wa ko ay jalate jale sax secret ke mbaga quoi parce que ka te kule na dafa
jalti katino quoi waaw imbuga ando rek no parcours no yo no quoi c'est original ref na lot rondo laga de mo awadan to moy jalate na wala place quoi iyo la sama ngayo kana commerce wa bu jari aussi la commerce ito wala nga di ngata di len partout ala mo suba lay go ava ten trop de bo tankana fi yaram ten Dakar mayu la place nga atena ko dina fa machallah layam ko xe andona ye en tout moment a won wanga ka songe wala to stu ko refana daban manam ndax waxay no ate jare secret ne faga quoi no ta secret ne man diken quoi fanti kin saw lay ka Ako bukan nyoba deuxième de. continue wa kaya ka programme na ko kam ba da ke way kana ko refana dal ore fana dawi gene way ore fana dawi tam tawat wala kino ane ka won wa songel quoi on wa so no wa ina mai wa da nan bos wa da nan bos jikki lamay wa da nan selum jikki fajem fokati jikki mata yimbe den la da wa ka da trop ko wani bata wa su ran ko taro ko watin teno kasiyel watin teno kaso machallah la ga mom bere ba kam utiliser am ka nyaada machallah waaw inde tanga koy xane wino ngayam damar ke ambudwa walu accident ko garana jare ko secret ne faga tu mo mare kan la ne fatigue se ba secret fe ko ndax ina nga ndax koy on waten rek ko bugna ke yok na ta dabidi me ko machallah accident so ko waje ga panyila no le ndakar na yen ndakar na yen dal nano jalta kaga quoi la ga na ma jalta ha galan wina dat si wala galan la ndaysan machallah ok comme sama ngai examen fo pa kana no nay ka yin ba panya kene tok bak nano pa jim ka full tok tamit aussi tok wala ga kam jalta machallah ba ko nunga sekere kene ka ingarde ka den khani nyamaten me ingarte aden tamit aussi ki bato layat nange tamit manam kino xame ka kibelo ngali to ka rar ume ka dak mi de ti no rewe parce que ka nyota no halal quoi no halal manam ka ta ta dibo ko koro ngali anyam halal man to ko wala ga ma jabali mo ka gana do jala ka garaf ni maye wena la fan quoi Sin Saliou ni kontano no question na ga yam o sere kati o bag mu ñe xapo to kino xe kula yona rek ta ref no o seditum a wara wago an tan tigi ta ref ke leyona ndiki yam jamane ndiki fanwe mamun we ka mayo mais na xate ka mayo nda de tanga kam question ne dale wona poser ndika le wona ko lay wagim est ce que rarement xane amaya a ndax jegata fan wa andone xano ret na din talenge wagim tigi kay maye te fano tanone awaga yo kala me waga pourtant ko fanya utiliser est ce que keno ga xane na ngi déstabiliser a fan no wande ti ko lay wagi me khata ko butu kene ba tax mine la to fanwe khamara ta ba ka mbaño channel o ga mine de kan tiktok ne a angasa anda ya falay fangadu manam khamara arne ka khalay ka den khabla ci ka den message ni arna to wana mine na fa kala ci ka den message ma be met acha ndiglo sa yam mo ko de batu de ko tin tawuta anda may mo jeru ka kama ko yele ya daga yam saras la wa wala mi ta mo na maga bilay wala ta lay gones waye kam sa wala yam kam ki ma mi to do gata o ke wit na mi fop e mom so wadi mo yele ka la ko waga bu bay France mo lengi ga na mo fi na ken mo ken ba jiga dozu tagay manam ko ko yakin spécial lam ci keram manam tarfok fi dafa jekka gano na ko masha Allah ga illa ne go mat vraiment ho kam gano ken o kana fi na sada fala fi ga ru tawat wata jega 2 jours wala 3 jours tagay tawara ta mom mayam sam ci ken biyan na ko te ina kenan bo ke wit na fop kan amara na ke ra ni ken moy tax dal do ka ma ko yalla ya daga ya on bela ka jawale fa ke passe na mepp la ya ni ke ta jigi ken na mo ta mo ka la ya yamma kon jega CV ka gar fu di masha Saliou ko bug ina daw numéro téléphone en cas au fait numéro téléphone 78 522 59 67 voilà kon Saliou numéro tena coxanu nene no koy aref saltiki fandet mais arefo yaag xam-xam
a fi ref njog te ngas ta lay manam wage yo i metre nouvelle génération a fog no saltiki ke waaw te ref o kiino xa ando koy xëy na a jega we anduna mais a jega we anda fuleeru mais te ref na ndat a pooru koy a ñaaƴa a gara i ngar koy xane ko fa Bakakak TV 100% i ngar lal na nuun te ref o goor o duluy waaw o ɗeetanga as de 22 ans tena cooxaxam manam mi nom cooxogaxan total i kon koy nu ande o goor o mais ka fangole ba ɗof refe kete ci'na xooxum kon koy oxuna seetana Bakakak TV 100% voilà Bilay kene kam content tout temps ya groupe le agama salma korbene sir fene o mange sorte no am na man jege ben nda gana ni sir xana njaay ndaga nda maga mujatu ref waaw mashallah kina am na man jege de ala ya mal ga an digil da ngene ma content am tan ya groupe le tan de kam tan kam da groupe le tan nda groupe le dam ya tan sauti gom le de kam tan ya kino wadi mo kam dal kene de kam gorki bomba ko dum tabra de dal ya kene ka fa lam de bila yabde da aka ko patam bon do kam de mashallah mo ñu dimbe ay mashallah ya kontaan am na si san na ko mashallah wala tarbo boyo yaru koy o xano ñaateno halal ñaateno dara i we andona koy a safora a jeg jafe-jafe a ñaaƴa mbalata ñaaƴnoxa a mbalnoxa manam ka leya widanga bo son andiro mo jef ka gefima moƴonga mat kon labtana leyanama den gon len saax le tanano carrément mi o falka me sikona carrément Felan Cheikh Ndiaye i kono xu buguna soɓato soɓin Felan Cheikh Ndiaye sa amro ka Dakar jaay de da ne ni yama i a leye ka roka jaxay 2 mais ne mi ñama kono xu buguna contacter fato contacter in no numéro ten nene refna numéro ne te cooxtina mi numéro ne refna 573 41 76 mi kan lay ko fiyan ma émission o xoyanga téléphone yalum dawino xoyam téléphone xan tektalong layong me tarfna exactement fo muta wagna tonor o xene koy refo goor duluñ ke refna no ten wagano lay ngawna sogena ƴeewo oxu ñameron andiro keta safa i lay nuno ka ngaƴo ni fa paax o goor duluño me xooxla a jega tig aca i ngarna nuun oxu andoona yee xoya den wala xoy service commercial Bakakak TV numéro ke ndefiyo laser ke xano daawa den fo nu heure nu ta andna waago ref koy téléphone in ñuf ke wala xu daawena in rek waaga xaƴana in message WhatsApp surtout koy message WhatsApp o xaƴana in te tay moƴa jego rapidement pour i mbaago répondre client ke andoona den soxla yo mara ke aca merci beaucoup à tout le monde merci no Bakakak TV 100% aca siyaare a nuun bege a nuun wa Italie wa Espagne Cameroun Maroc Tunisie Sénégal Cap Vert Hollande xaƴimo leŋ laya nuun koy mi kan laya nuun toujours maxan garta nuun o mara la andoona yee nu ande mom xotan mais kene ka ref correspondant fo relation ndeer fa den waaw oxu xoyaxama tamit leyame keke jegum problème xan leyonge retina diw ɗeetoxe moƴonga mat um yeblong no ten parce que mi jegim frontière fo o leŋ den fop xatis a ndefu den fop a doom ndeys a ndefu kaaga roog fi'un o kiino lakas fi'iran oxu andona koy safora Bakakak TV toujours ma ñako refana Bakakak TV woore parce que meme sutwa fo meme roka leyama nuune a télé ke maya média ke maya mais mi ka fo gilim fo o leŋ me xotuma kaga mi leyna nuun to wagamo waat ten to watanga ten wacc oxu wediuna mu tape ona ga manan nen keno ga a sen leke xaƴi sen leke ret no sen laga ko mi mbay sen mi leynu 100% Bakakak TV wa photographe cosaan i ñoowa waaw im leya nuun koy cosanum ñoowa saa su nek ten taxum refan cosaan ne o xoye jeganga mbin xan xotkin ngoor ke ley xaro um ley dene kam kaga ka felam machallah ta leyame teg ti a caf um ley dene teg tikima cafes tout droit o xoy mu te jeg na xan mi sen mi kaga mi leyna nuun waaw wene koy xaartes a ndefu xa doom ndeys a ndefu fopes a ndefu voilà o golene koy oxu andoona yee wida ke i lidna jaxaw wala kama sinig wala kam fa olale andoona yee mata sinig a o jeganga jafe-jafe li lay wara soli xeɗangi retino ten o fi vérification feebar ne andoona yee kaaga jego quoi parce que mi kan laya rek ku duqata siiw kaaga ro fi'u machallah aca merci bientôt